Rero bakunze basamuzoti mbanje kubasuhuza nizera ko meze neza. Bibutsa bakanda subscribe, like, share na comment kugira kweze kubona amakuru kugihe. Muhanga abantu 11 bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka. Imodoka itwara abagenzi yavaga mu karere ka Nyanza yerekeza i Rubavu itwaye abantu bari batashye ubukwe yakoze impanuka akomerekamo abantu 11 barimo batatu bahise bajyanwa mu bitaro. Iyo modoka yakoze impanuka nyuma yo kurenga umuhanda ikagonga ipoto y'amashanyarazi ubwo yari igeze mu kagari ka Gahogo umurenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Abari muri iyo modoka bavuga ko bishoboka ko umushoferi wari utwaye agatotsi kamwibye bikarangira ataye umuhanda akagonga ipoto y'amashanyarazi iteye ku nkengero z'umuhanda. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda Sipika yagiye Emmanuel yatangaje ko iyo modoka yakoze impanuka nyuma yo kurenga umuhanda ikagonga ipoto y'amashanyarazi yari ku ruhande rw'umuhanda irangirika n'imodoka irangirika akomereka byoroheje abantu batatu bari bayirimo. Ati abakomeretse bajyanywe ku bitaro bya Kabgayi, abandi 8 bagize udusebe duto no guhungabana bakomeje urugendo kimwe n'abandi. Sipika yagiye avuga ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare ndetse n'imiyoborere mibi y'umushoferi bituma ata umuhanda. Reka twihanganisha abo bakoze impanuka bagiye mu bukwe, Imana ikomeze kubarinda ibihanganisha kandi twizere ko n'ubukwe bari bagiyemo buragenda neza nk'uko Imana ibishaka. Rero akaba ari amakuru wagiye gukora kuri Samuzozi TV. Mwibutsa bakanda subscribe, like, share habe n'igitekerezo ugashyiraho comment kugira dukomeze kubona ko tubana umunsi ku munsi. Thank you.